Urakoze cyane wowe ugiye kudutega amatwi. Ni The Flame 24 TV. Amazina ni Amani Frank. Uyu munsi mu kiganiro P-Sport twaguteguriye amateka y'umukinnyi w'ikirangirire Luka Modric. Luka Modric ni muntu ki? Icyo usabwa ni ugutega amatwi ubundi ukabyumva. Luka Modric ni umukinnyi ukina hagati mu kibuga ndetse abakurikirana hafi by'umupira w'amaguru cyangwa se abatawumva gusa basoma amakuru y'umupira w'amaguru, izina Luka Modric bararizi. Ni nayo mpamvu twebwe nk'ikinyamakuru The Flame 24 twabateguriye ikiganiro kivuga kuri uyu munyabigwi Luka Modric. Luka Modric imyaka 37 na n'ubu ngubu aracyaca ibintu mu mupira w'amaguru. Ibyo ntibivuze ko hari abana batoya cyane akirusha gukina umupira nubwo ari umukambwe koko mu byerekeranye na ruhago. Icyo usabwa ni ugutega amatwi ubundi tukavira mu muzingo amakuru ndetse n'amateka y'uyu mukinnyi Luka Modric. Luka Modric ni umukinnyi w'umunyakroatia. Yavutse ku itariki ya 9 Nzeri mu mwaka w'1985 avukira mu gace ka Zadar. Luka Modric akina hagati mu kibuga koko. Ashobora gukina hagati mu kibuga nk'umukinnyi utambaza baro, ashobora gukina hagati mu kibuga nk'umukinnyi wugarira, cyangwa se agakina hagati mu kibuga nk'umukinnyi usatira. Luka Modric avuka mu muryango ukennye cyane kuko umuryango we akiri umwana wahungiye mu gihugu cya Serbia. Luka Modric ni umuhungu mukuru wa Modric na Roduchka Dopudi bakomoka ku Rusevo hafi y'akagi gato ka Obrovac. Bakaba umuryango we warakoraga mu ruganda rw'imyenda mbere y'uko bahunga. Ubundi Modric yakuze yibera kwa sekuru we aho yirirwaga aragiye ihene ziwabo ku myaka y'5. Birumvikana yavukaga mu muryango ukennye. Mu 1991 kubera intambara y'ubwigenge bw'abanyakroatia, umuryango we byawusabye guhunga kugira ngo ukize amagara yawo, ndetse inzu yabo yahise itwikwa bakiva mu gihugu cya Croatia. Icyo wamenya cyo nuko iyi ntambara yasize ihekuye Modric kuko yajyanye se umubyara ijyana na sekuru we. Kuva ubwo Modric yahise ahinduka impunzi we n'umuryango we kuko mu 1992 ubwo umuryango we warahungiye mu gace ka Zodil, Modric yaribwo yatangiye gukina umupira w'amaguru ndetse atangira n'ishuri aho mu academy k'umupira w'amaguru yatangaga udufaranga duke umuryango we wari ufite, cyangwa se rimwe na rimwe agafashwa na marume we. Modric ubundi yakuze akunda abakinnyi Zvonimir Boban na Francesco Totti. Zvonimir Boban ni umunyakroatia wakinaga hagati mu kibuga, naho Francesco Totti abazi umupira wabo baramuzi kuko nta myaka myinshi isize asezeye mu ikipe ya AS Roma. Francesco Totti ni umutaliyani nawe akinaga ari umwataka. Mu makipe umukinnyi Luka Modric yagiye akina amakipe nka NK Zadar ndetse na Dinamo Zagreb. Ayo niyo makipe yakinyemo mu bwana bwe, nk'aho twavuga mu academy. Muri Dinamo Zagreb yahavuye yerekeza mu ikipe nkuru ya Dinamo Zagreb mu mwaka wa 2005 kugeza 2006, ari naho yasinye kontra ye ya mbere iri professionnel cyangwa se mu buryo bwa kinyamwuga, aho yasinye kontra y'imyaka 10. Nkuko byumvikana yari kontra y'imyaka myinshi, ariko Modric amafaranga yabonye ya mbere yahise ayifashisha mu kubakira umuryango we ndetse abaguriramo isambu nini cyane, kuko ubwe mu magambo yivugira ati njyewe nibwo bwa mbere nibonye amafaranga menshi angana kuriya, kandi biranshimisha cyane kubona narahereje umuryango wanjye aho utura. Ni ibintu nibuka cyane nkaba nanarira kuko iyo nsubije amaso inyuma nkareba mu muryango wanjye uburyo twari tubayeho, nahoraga ntekereza ati niki kintu kizatuma nanjye mbaho neza nk'abariya. Ati gusa ibyo nabigezeho, ati byose ubifashwamo n'Imana. Modric iyi kipe ya Dinamo Zagreb yayibereye team captain cyangwa se umuyobozi wayo kuko yanabafashije kujya muri Europa League ndetse na Champions League. Modric ikipe ya Dinamo Zagreb yayivuyemo afite ibitego 31 n'imipira 29 yavuyemo ibitego. Muri sezon yahamaze yabafashije gutwara shampiyona ya Croatia ndetse n'igikombe cya kabiri cyabo mu mateka cy'igihugu, ubwo kuvuga Croatian Cup. Modric yavuye mu ikipe ya Dinamo Zagreb yerekeza mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Icyo gihe ikipe ya Tottenham Hotspur yari imuguze akavagari k'amafaranga imukuye mu ikipe ya Dinamo Zagreb. Gusa ibyo ntibyatangaje abantu kuko biriya bihugu bituruka mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'Uburayi ni ibihugu bivamo abakinnyi bakomeye bo hagati ndetse n'abataka. Modric mu ikipe ya Tottenham yakinnye umukino we wa mbere muri Tottenham, gusa imikino ya mbere yaramugoye kuko yahise ahura n'imvune y'ivi
kugeza n'aho ibinyamakuru bimwe na bimwe byo mu Bwongereza nka The Guardian byagiye bimwandikaho yuko ariwe mukinnyi muri iyo sezo wari waguzwe amafaranga menshi ariko akaba ari hasi cyane, kuko bavugaga ko afite ibiro bikeya, umukozeho wese agwa ndetse anavunika ubusa. Ibyo ntibyamubujije ko muri Tottenham nubwo yahamaze imyaka 4 yahakinnye imikino 127 atsinda ibitego 14 n'imipira 20 yavuyemo ibitego. Ni statistique nziza cyane ku mukinnyi wari uturutse mu burasirazuba bw'Uburayi. Luka Modric yavuye muri Tottenham yerekeza mu ikipe ya Real Madrid yari imuguze, aguzwe n'umutoza Jose Mourinho. Gusa Jose Mourinho muri sezo ye ya mbere yarababwiye ati uyu ni ukwihangana mukazamubona, ati birabasaba kwihangana umukinnyi ukazamureba mu mukino ye yose, ati kuko ndabizi neza ko azasoza ariwe mukinnyi mwiza. Uyu mutoza Jose Mourinho benshi bamuziho yuko akunda kuzamura abana ndetse akunda no kuvuga ibizaba ku mukinnyi mu minsi iri imbere, byaba bibi cyangwa byiza. Modric mu ikipe ya Real Madrid yahakoreye udushya twinshi, kuko muri Madrid Modric yahatwaye Champions League ya mbere mu mwaka wa 2014-2015, ndetse Modric yongera no kwatwara Champions League 3 zikurikiranya ubwo yatozwaga n'umukinnyi cyangwa se umutoza Zinedine Zidane. Modric muri kariyeri ye yose yakinnye mu makipe 3 ariyo Dinamo Zagreb, Tottenham ndetse na Real Madrid ari yagikinamo kugeza kuri ubu. Ariko ni ikipe y'igihugu naho niyatanzwe, kuko ikipe y'igihugu ye yayikinnyemo guhera mu mwaka wa 2006. Ikipe y'igihugu nkuru umukino we wa mbere yawukinnye mu mukino Croatia yatsinzemo Argentine ku itariki 6 z'ukwa gatatu mu mwaka wa 2006 ubwo biteguraga imikino y'igikombe cy'isi cyari kuzabera mu Budage. Icyo gihe Croatia yatsinze ibitego 3-2. Modric mu ikipe y'igihugu n'umukinnyi muri Croatia bubaha cyane ndetse bafata nk'aho ari we ngenderwaho, kuko amaze kubageza kuri byinshi amakipe y'ibihugu akomeye atari yanageraho. Modric yafashije ikipe y'igihugu ye ya Croatia kujya mu bikombe by'isi birenga 3, kuko icya 2006 nubwo yagikinnye we nta kibara, ubwo byakabaye 4, 2006, 2014, 2018 ndetse na 2022. Ariko Modric igikombe cy'isi cya 2014 ntiyabashije kurenga amatsinda. Mu mwaka wa 2018 ikipe y'igihugu ya Croatia yakoze ibitangaza igera kuri finali itsindwa n'Abafaransa ibitego 4-2. Ndetse mu mwaka wa 2022 ejo bundi rwose abantu benshi barabyibuka, ikipe ya Croatia yageze muri kimwe cya kabiri ikurwamo na Argentine ya Messi. Modric ntako atagize, kuko mu mwaka wa 2018 yabaye umukinnyi wahawe umupira mwiza wa zahabu, ubwo niwe mukinnyi mwiza wabaye mwiza muri uwo mwaka. Akaba umukinnyi wa mbere wabashije kubikora mu myaka 10, aho Cristiano Ronaldo cyangwa Messi bagendaga basimburanywa. Modric afite ibikombe 22 byose hamwe mu ikipe ya Real Madrid. Muri ibyo bikombe 22 urabariramo Champions League 5, ibikombe 3 bya Champions ya La Liga, igikombe kimwe cya Copa del Rey ndetse n'ibikombe 5 by'igikombe cy'isi, igikombe kimwe gisumba ibindi cyangwa se UEFA Super Cup title. Modric nk'umukinnyi ku giti cye yabashije kugera kuri byinshi, kuko Modric yatwaye Ballon d'Or y'umwaka wa 2018. Modric abasha kugeza ikipe ye muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi inshuro 2, harimo hamwe bageze kuri finale mu mwaka wa 2018 ndetse n'ejo bundi 2022 ubwo bageraga muri kimwe cya kabiri. Ubundi abenshi ku isi bemeza ko Modric ari umwe mu bakinnyi beza 5 bo hagati babayeho ku isi, nubwo hari ababihakana, ariko imibare irabigaragaza ko Modric ari umukinnyi ukomeye kugeza na magingo yanga hagikina. Modric wakubaza ngo umukinnyi witonda kandi uhoza umutima ku mupira ninde, wavuga Modric. Modric nubwo abenshi batamuvugaho rumwe, ni umukinnyi w'umukristo witonda cyane, ukunda Imana, ashyira Imana mu bintu byose akora. Luka Modric hari abagabo bagiye bamuvugaho amagambo amwe n'amwe, nk'uwo bita Gerard Houllier, umugabo akora muri equipe technique ya UEFA, yaravuze ngo ni umukinnyi uhagarara mu kibuga akuka icyuho cy'abakinnyi benshi cyane, kuko abayuha icyuho cy'abakinnyi bataka ndetse n'icy'abadefanda. Baro zo mu mpande zose arazikurura, afite ingufu utamukekera, afite uburyo yiyoroshya, ni umukinnyi utanga baro ahantu hose utakeka, ni umukinnyi ukurura abakinnyi benshi mu kibuga, abakinnyi nka bariya ni hakeya bababona. Ni umukinnyi wagutsinda, ni umukinnyi wakubuza gutsinda. Ibintu nk'ibyo ngibyo mu mupira w'amaguru nibyo bikenewe. Bityo rero Modric ni umukinnyi ukomeye nta wabishidikanyaho. Mwakoze cyane kudutega amatwi mu kiganiro P-Sport. Ibiganiro byacu nakagaruka. Amazina ni Amani Frank. Murakoze. Akibagiwe.
gukomeza ikiganiro cyacu n'akagaruka. Amazina